Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi reru. Loko hi karhi hi kambakamba kwala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook hi hlangana na post leyi kombisaka leswaku hi siku ra vuntlhanu eka n'hweti ya Nhlangula kwala ka lembe ra 2024 ku ta va ku ri na digigi dya matimba leti nga ta va diri kona eUbuntu Kral eSoweto leti nga kunguhatiwa hi Vakhalanga Productions. Naswona gigi leyiwani yi thyiwe leswaku ri Gaza shutdown the people's choice, laha vanhu va nga ta va karhi va ti langela tinqambi leti va lavaka leswaku ti ta nyanyula ntshungu. Ku hume mixaxamelo leyi kombisaka leswaku ri va langa exikarhi ka swiyimbeleri swihi, kasi ku na nxaxamelo lowu ku nga na xiyimbeleri Mr Post, Mr Power Sikulieza Ndlovu na Benny Mayengani the President ta karhi ku gembana leswaku ri i mani loyi vanhu vo tala va nga ta fika va n'wi tsakela leswaku ri a va kona eka ntirho lowuyani. Laha loko hi kamba hi kuma leswaku ri Benny Mayengani the President swi tikomba va ha ri ku fambeni emahlweni ku fika eka nkarhi wa sweswiwani. Loko hi nghena laha hi kuma leswaku ri Benny Mayengani the President va ha voteliwe hi vanhu va ku fika 66%, lava va endlaka vanhu va ku fika 3652 vanhu va ku hambanahambana ku katsa na va Timoti wa Triple T na yena votele Benny Mayengani the President, na Tshinya Vantshwa na yena votele xiyimbeleri Benny Mayengani the President na van'wani vo tala. Loko hi kamba eka xiyimbeleri Mr Post hi kuma leswaku ri vona va na 33%, va ha voteliwe vanhu va ku fika 1839, laha ku nga na vanhu vo fana na vachavi va nga votela xiyimbeleri Mr Post na van'wanyana na van'wanyana. Hi ta tsundzuka leswaku loko Triple T na vona va endla ntirho wa vona wa ku tlangela ku velekiwa lowu nga endleriwa ePalms, na vona va humesi nxaxamelo wa ku fana na lowuwani, kambe swi hambaninyana na swa Khalanga Productions hi mhaka ya ku eka ntirho wa Triple T va fika va vekela swiyimbeleri Mr Post na Benny Mayengani the President eka mixaxamelo yo hambana, ivi xiyimbeleri Mr Post eka nxaxamelo lowu a va vekeliwe eka wona va kumeka va va number 1 kumbexana va famba emahlweni, and a va ha rambiwangi eka gigi liya leyi hi vonaka ingaku i mhaka leyi nga fika yi nga vi kahle kumbe a yi fambisiwangi kahle. Kambe loko hi languta lava fiki Mr Post na Benny Mayengani the President va pakiwa eka nxaxamelo wun'we, leswi vulaka leswaku ri vanhu vo fanele va langa leswaku ri va lava Benny Mayengani kumbe va lava Mr Post ke. Leswi swi vangiwa hikuva xiyimbeleri Benny Mayengani the President va kombisa leswaku ri vona a va cini laha nga na xiyimbeleri Mr Post. Se swi endla leswaku ri loko va endla nxaxamelo lowuwani va vheta va va paka swin'we leswaku vanhu va langa leswaku ri va lava mani ku miyeta milomo. Se hi nga vula leswaku ri va Khalanga Productions va swi endli kahle hi mhaka ya ku va fiki va paka swiyimbeleri leswimbirhi eka nxaxamelo wun'we, leswi hi vonaka ingaku ha swi kahle hi mhaka ya ku vanhu va ta langa exikarhi ka Mr Post na Benny Mayengani the President. Swi nga ha fana leswi nga endliwa hi Triple T hi mhaka ya ku a ku heteleleni hi vone swi fiki swi nga ha fambangi kahle hi mhaka ya ku xiyimbeleri Mr Post va voteliwe vanhu vo tala va tlhela va nga ha rambiwi. Leswi hi la ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.